amat ya lemburnya. Kamarana nya budak. Hei orang metis kayu. Hayu baik mah. Hayu. Neng, numpang nanya. Aya naon, Mang? Yang si asup yang si Bahar tuh. Ih, di nyaho, Mang. Soalnya tisu kan kepanggih. Biasa namanya di sawah. Oh, di sawahnya. Oh, tuh nuhun. Oh, Mang. Saya mau beli es batu cuy. Ini juga duit. Woi, kos bancet sih sawah bae. Ih, Mang, kemana baik? Gawe atuh aing mah emang sia di sawah bae kos bancet sia. Oh, benar aja tuh ya, Mang. Lebaran lagi di sekalewat di. Ingat tuh sekali lagi. Masih mau berdosa. Sia loba dosa kaing. Oh, Mang, bercanda. Beli es atau mau beli gawe mah. Oh iya, keraus ya. Heeh, gini. Gampang tibang es mah ya belikeun ku aing ya. Yalah, asik. Ah. Alangan goceng, 200 bayi gawe oge mau dibasona atuh. Ayo meuli ya. Asik. Tah, seueur belikeun kitu. Saya nu beli ya? Sia duaan tumpang. Oke, Mang. Oke. Yuk. Biar lali-lali lah sia. Oh, santai. Jadi nasa ya. Masalah nuus. Hei, jadi teh yang petis. Lah teuing dah bahan-bahan lagi eueuh. Atuh urang ka sawah be yuk, kasih bahan dikasih asep. Hayo atuh. Hayo. Yuk. Cenah kawarana budak. Aing nak kasia, aing nak minta persenan kasia. Nyawa aing ya jadi persen kasia. Nyawa persenan atuh. Tenang. Mau ditebar. Ada wadidaw. Yuk. Ini salembar bae. Oh, Sik. Nuhun ya. oh. Ulang minta tadinya. Oke. Kumang kebe dah. Sep, kan tadi tuh ngarit. Tenang, tamu harus naik. Ini orang les nih jengduan. Oke, siap. Aduh, gila amat ya budak. Geus tunggu deui. Kasih lainnya. Gila ngondok mah. Di kemerain. Dua can datang nih. Gua kabur sa budak. Tangkeun gue ya. Sial ta budak ninggalkeun aing. Eta banta budak ta. Ini Mang Arif. Sialan dia. Nya. Oi, dia. Ngadu tayong siya. Kumang
persen si bar persen kait ko budak mang. Sia ini pakai persen. Pun mang. Gua kali-kali dia sih. Oh mang ampun mang, udah ke bantuan orang di itu mang. Oh mang ampun. Iya siapa baik. Oh mang.